bakomi les Katanga est un coffre-fort pour la famille Tshisekedi. Et intéressé ngai journal wana. Natangi nakati bande konangai likambwa somo. Depuis Congo ezala Congo, baïba biso na noboete. Depuis, je ne sais même pas si Léopold D a volé le Congo comme la famille Tshisekedi le fait aujourd'hui. Bande konangai, Tshisekedi na famille na ye, bayibi biso plus de 320 milliards de dollars. Na bandeli, 320 milliards de dollars. Ce qui te compare na budget ya Congo, Oyo Tshisekedi alobaka na biso, eza 16 milliards. Kasi mbongo Oyo bango bayibi, eza 320 milliards. C'est-à-dire 20 fois budget ya Congo. Reka twongere tubahe ikaze ku murongo wa ILS TV, umurongo wagezaho makuru atandukanye. Muri uyu mwanya rero nkuko mudahwema kudukurikirana, ari nako muduha ibitekerezo bitandukanye, dusubiye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nkuko nabibabwiye ni ILS TV. Niki kiri kuvugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Repubulika Demokarasi ya Kongo, umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi ukomeje gushinjwa ibikorwa birimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Birakekwa cyangwa se bikanavuga ko ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bumaze kwiba asaga miliyari 320 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakatange cyangwa se abakongomani bakaba bakomeje kuririra mu myotso bavuga ko ibi bitagakwiye kuba bikorwa n'umuperezida nk'uyu nguyu uvuga ko afite imitwe imurwanya, ari kubeshya ariko ari gusahura ubutunzi bw'abakongomani. Aya mafaranga yose rero agera kuri miliyari 300, mwumva ariko na hafi miliyari 320 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze gusahurwa muri Kongo, mu gihe abakongomani ubuzima bwabo burushaho kuba bubi, barushaho kuba bakena, badafite amashuri ahagije, badafite amavuriro, badafite imihanda. Ubu butunzi buri kujya mu maboko y'umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi, mu gihe Leta ya Kongo ikoresha atageze cyangwa se kuri bije y'iki gihugu ni miliyari 16 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara agera kuri miliyari 320 ngo yamaze kuba yinjira mu mifuka y'abagize umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi. Aba rero abakatange, amashyirahamwe rero n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro, amahuriro y'abacuruzi ndetse na za societe civile arashinja abo mu muryango wa President Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo gusahura umutungo kamere muri Grand Katanga. Nimwumva neza, musobanukirwe neza abo yitwa abakatange cyangwa se ahazwi ku bakunda siporo by'umwihariko, wongera ngo aha niho hakomoka ekipi ikomeye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nabyo tuza kuba tugarukaho, ni ekipi ya TP Mazembe. Iyi kipe rero cyangwa se aba bantu baturuka muri Katanga bakomeje kuba batishimira ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi kubera kuba bufite uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nyamara bikavuga ko aya mabuye atagirira igihugu akamaro nk'uko bivugwa, adashorwa mu bikorwa by'iterambere, adashorwa mu bikorwa byo kugarura umutekano, mu gihe abakongomani bakomeza kugenda barushaho kuba nabi. Aha rero mu gihe uyu mugabo nawe ashinja igihugu cy'u Rwanda, agashinja umutwe nka AFC M23 kugira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Kongo, nawe ubwe birobwa ko yatangiye kuba akora ibikorwa bihungabanya umutekano wa Kongo agamije gusahura cyangwa se n'ibyo ari gukora byose akaba ari kubikora ku bw'inyungu ze kugira ngo
akomeze asahure iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakatanga rero n'abandi abangaba bari mu gihugu cy'Ububiligi bamaze kuba batanga ibirego ndetse bashaka umwavoka umunyamategeko ugomba kubafasha gutanga ikirego bakarega umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Mu buhamya rero bahaye ikinyamakuru Lolible, iki ni ikinyamakuru gikora mu gihugu cy'Ububiligi, abanyekongo bagaragaje ko ikibazo cyo gusahura amabuye y'agaciro muri Katanga cyatangiye mu mwaka wa 2015 gifata intera ikomeye mu mwaka wa 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi, ariho kabasaga nk'abashinja ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo bugeze ku butegetsi bwose kugira uruhare mu gusahura amabuye y'agaciro cyangwa se ubukungu bwa Kongo, mu gihe imibereho y'abakongomani yo ikomeza kugenda irushaho kuba mibi. Umwe rero muri aba bakongomani cyangwa se abakatanga bagiye bagaragaza ibibazo byabo ku mbuga nkoranyambaga, yagaragaje ko abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego zishinzwe umutekano birirwa bahiga abantu bagerageza kugaragaza iki kibazo mu buryo bushimangira ko abantu bakomeye bafite inyungu bwite mu birombe byo mu ntara zigize Grand Katanga. Aba basirikare rero nabo ngo bari n'abasirikare bari mu nzego zitandukanye, abangaba bakaba bagira uruhare mu gufasha Antoine Felix Tshisekedi mu kubangamira inyungu z'abaturage n'abandi bantu, cyane cyane ko ngo ugerageje kugaragaza amakuru y'uko umutungo wa Kongo uri gusahurwa bitamworohera. Bahiga rero abaturage bazi ikibazo cy'iricukurwa cyangwa se cy'ubujura buri gukorerwa hanga muri Katanga. Abaturage rero bakomeje bavuga ko iki kibazo cyangwa se biri kwera muri Kongo bigomba kugira iherezo, aho rero nyine ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bukomeje guhiga abagaragaza ikibazo, bakavuga ko bavuga ko rero ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa hanga bunyuranijwe n'amategeko bwinjiriza amafaranga menshi umuryango wa perezida n'abashoramari batari inyangamugayo, niko aba bakatanga bari kugenda bavuga. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byo mu ntara ya Lualaba yatangaje ko yambuwe ibirombe cyangwa se yambuye ikirombe cye n'umuvandimwe wa perezida Tshisekedi, uyu ni uwitwa Christian Tshisekedi. Uyu Christian Tshisekedi n'umwe ngo mu wakomeje kuvuga muri Kongo cyangwa se gukoresha ibyo twakwita nk'igitugu, aho agenda afata ibirombe by'abandi bashoramari ahangaha maze akabyigarurira byose akabishyira mu maboko y'umuryango we yitwaje ubutegetsi bwa mukuru we Antoine Felix Tshisekedi. Aha rero akavuga ko ibi bintu rwose bikwiye kuba byamaganirwa kure, ati kuva mu mwaka wa 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa perezida Antoine Felix Tshisekedi ukura mu mutungo muri izi ntara cyane cyane muri Lualaba, nyamara ntacyo ashorayo. Abaturage bahangaha Lualaba bavuga ko nta gikorwa remezo, nta mavuriro, imibereho y'abaturage, nta mihanda, nta bintu bifatika biva muri uyu mutungo kamere, nyamara ibyinshi bikaba bikomeza gushyirwa mu maboko y'umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi, ari nako bakora company n'ibigo byabo bikomeye bakomeza kugenda bashora hirya no hino ku isi. Kavuga rero ko igihe kigeze kugira ngo abakongomani ubwabo bahumuke, bamenye ko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bashyize imbere, ubuyobozi bavuga ko banatoye, aho bagaragaza ko hari abakongomani basinziriye, mu by'ukuri hari byinshi bari kuba bahishwa. Yasobanuye ko rero itegeko rishya rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro risaba ko amafaranga menshi ava mu mutungo ukurwa mu ntara aba agomba gukoreshwa mu bikorwa byaho by'ishoramari kugira ngo biteze icyo gice cyangwa se iyo ntara imbere. Ariko nanone bakagenda bagaragaza ko ubutegetsi bwo ibingibi bitabikozwa, ahubwo abaturage bakomeza kugenda barushaho kuba nabi, ubuzima bwabo bugenda burushaho kuba bubi. Bakavuga rero ko ibingibi bitagakwiye. Gusa nanone ngo ibyo bisa n'ibidakorwa kuko umuryango wa Tshisekedi ufite abantu benshi wohereza mu birombe, barimo abanyamahanga abaturutse muri Aziya, bakakura za miliyoni z'amadolari buri mwaka bakayohereza za Kinshasa. Umwe mu bagize ihuriro rishamikiye ku kigo cya RDC gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Jekamin yagaragaje ko buri muyobozi wo muri iki gihugu aba ashaka kujya muri Katanga kwishakirayo inyungu. Atanga urugero kuri minisitiri w'ingabo n'umutekano w'imbere bagiye muri bino bice
bagihabwa inshingano bajya muri bino bice kugira ngo bisahurire. Nyamara bikanagaragaza ko benshi mu bajya mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri batayobora uko bikwiye, batajyanywemo n'inshingano, ahubwo bisa nk'ugiye mu buyobozi wese aba ahawe imbehe na Tshisekedi yo kujya kwishakira mu y'agaciro, kujya gusahura Kongo, mu gihe imibereho y'umuturage yo ikomeza kugenda iba mibi kurushaho. Abari bagize bati twibajijeho amafaranga ajya, ariko igisubizo kiroroshye cyane. Buri wese aza Lubumbashi na Kolwezi kwirwanaho, ba minisitiri bo ku rwego rw'igihugu bahora baza mu ntara zacu gufata amabahasha yabo, ntibaza kudutera agatege, baza kwirwanaho. Hari imishinga itungwa agatoki nk'uwo kwigisha abanyeshuri b'indashyikirwa bo muri Haut-Katanga na Lualaba uyoborwa n'umugore wa Perezida Tshisekedi. Umwe mu batanze amakuru yasobanuye ko intego y'uyu mushinga ari nziza, ariko ngo amafaranga akoreshwa ava mu isanduku z'intara ya Katanga. Yasobanuye ko hari ikigega cyitwa Fanalev gishinzwe gufasha abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nacyo kiyoborwa n'umugore wa Antoine Felix Tshisekedi, nyamara ngo gihabwa umugabane mu musaruro w'amabuye y'agaciro. Jikamine rero yabaruye muri Grand Katanga ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro binyuranije n'amategeko, bibitse agera kuri miliyoni 29,800 z'amabuye ya cuivre, ndetse na tone miliyoni 1,900 za cobalt afite agaciro ka miliyari 320 z'amadolari y'Amerika. Aha rero niho haje kubaturuka ikibazo kiti ni gute abakongomani bakomeza kugenda bagira ubuzima bubi, bakomeza kugenda babaho mu mibereho mibi, nyamara igihugu cyabo gifite ubutunzi aho Tshisekedi ari kugabiza abanyamahanga, ari gushaka ingabo ziza kumurwanirira kugira ngo nawe akomeze kugaragara nk'umwe mu bafite imbaraga, agomeze kugaragara ko ari umunyantingi. Nyamara benshi mu bakongomani bakaba batangiye kuvumbura ko ibi ngibi nawe ubwe akora nk'umunyagihugu, bimwe bavuga ngo ni wazalendo, ngo n'abanyagihugu, ngo arakora ku bw'inyungu z'igihugu, ngo akunze igihugu. Ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari ukuri, kuko nibe igihugu gikoresha bije mwumve ingengo y'imari ya miliyari 16 niyo mafaranga, cyangwa se asaga miliyari 16 akoreshwa nk'ingengo y'imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara wanagaruka ku butunzi bw'amabuye y'agaciro ava muri Katanga, muri Haut-Katanga arabarirwa agaciro ka miliyari 320 z'amadolari y'Amerika. Aba rero bamwe mu bakongomani baba mu gihugu cy'Ububiligi nyine bakaba batangiye kugenda bagaragaza cyane aba bakatange bagaragaza ko ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi ari ibintu byagakwiye kuba byibazwaho. Ni mu gihe kandi uyu mugabo agenda agaragariza amahanga ko ibihugu by'abaturanyi cyangwa se abateye igihugu abanzi ari bo basahura ubukungu bwa Kongo. Nyamara wanareba ibiri kuvuga ku muryango we ugasanga bihabanye n'ibyo agenda akora. Ibi byanatumye kandi nanone byinshi mu bihugu akomeza kugenda yiyambaza, birushaho kugenda bimutakariza icyizere, buvuga ko RDC ishobora kuba ifite ubuyobozi budahamye, ubuyobozi budafatika, bitewe n'uko buri wese ugiye ku butegetsi aba ashaka kwisahurira imitungo y'igihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi nzobere rero yasobanuye ko ibirombe byo muri Haut-Katanga byarindwaga n'abashinzwe umutekano basanzwe, ariko ubu basimbuwe n'abasirikari b'umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu GR, kugira ngo abo mu muryango wa Tshisekedi n'abandi bayobozi biborohere gucukura aya mabuye y'agaciro. Ibi birombe twababwiye biri muri Haut-Katanga mu gihe byarindwaga n'inzego, uyu munsi byamaze kuba biva mu nzego zari zibishinzwe, polisi cyangwa se igisirikari, biza kuba bihabwa abakomando cyangwa se abasirikari bakomeye bari mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, kugira ngo abangaba barinde umutekano, banorohereze inshuti za Antoine Felix Tshisekedi gukomeza gukura amabuye y'agaciro muri Haut-Katanga mu buryo buboroheye. Bamwe rero mu bagize societe civile zo muri Katanga bagaragaza ko bari gukurikirana hafi urugamba rw'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ryarahiriye gusubiza igihugu ku murongo. Bizera ko abarwanyi bayobowe na Colonel Nanga mu rwego rwa politiki bashobora guhagarika iri sahurwa ry'umutungo wabo. Abanyamuryango bo mashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro
ndetse na za societe civile begereye umunyamategeko w'umubirigi uyu ni Maître Bernard Megan kugira ngo abafashe kurega abafite uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ho Katanga unyuranije n'amategeko. Maître Megan yatangaje ko yatangarije ikinyamakuru Le Libre cyo mu gihugu cy'Ububirigi ko yakiriye iki cyifuzo, amya ko mu baregwa barimo abo umuryango wa Perezida Tshisekedi basanzwe bafite ubwenegihugu mu gihugu cy'Ububirigi. Yagize ati duteganya gutanga ikirego muri RDC ariko no mu Bubiligi kubera ko abagize uwo muryango bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi, ashingiraho ngo ku makuru afite ibimenyetso birimo imibare itandukanye n'ibyaha birimo ruswa, kunyereza umutungo no gukoresha amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RDC rero reka tunayigarukeho, ni igihugu gikungahaye mu bwoko bw'amabuye menshi y'agaciro, gusa iterambere ry'ubukungu bwacyo ryakomeje kudindira bitewe no kuba abayobozi baho bo mu nzego zitandukanye basahura umutungo kamere wayo. Grand Katanga niyo ifatwa nk'ikigega kinini cy'amabuye y'agaciro y'iki gihugu yiganjemo cuivre, cobalt, gasegereti ndetse hakaba hanaboneka n'amabuye ya diama. Mu gihe rero aba Bakatanga bamaze guhaguruka hariya mu gihugu cy'Ububiligi bagaragaza ijwi ryabo, banagaragaza ko mu gihe M23 yakomeza gufata ibice bakomeza no kugenda banayishyigikira bitewe nuko umurongo iriho utandukanye n'ubutegetsi bukomeza gusahura igihugu nyamara bubeshya abaturage ko buri kurwanira abanyagihugu. Intambara rero zo kugaragaza ko ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi buri kwiba igihugu bukiba abanyagihugu nyamara imibereho yabo itameze neza ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa, kuko ni Kinshasa ntabwo umwuka umeze neza. Ni nyuma yaho ekipe ya Tupwisa Mazembe Kinshasa, ikipe iri mu bihe bibi, ikipe yahoze mu biganza by'umuherwe cyangwa se by'umugabo bitaka Moise Katumbi. Uyu ni umwe mu bagerageje guhangana na Antoine Felix Tshisekedi mu matora aheruka ubwo nawe yiyamamazaga. Abafana rero ba DSMP cyangwa se Tupwisa Mazembe Darling Club Motema Pembe iri mu kipe y'umupira w'amaguru y'ubukombe muri Republika Demokarasi ya Congo, nabo bagize icyo bisabira umutwe cyangwa se ihuriro rya AFC M23 bavuga ngo Colonel Nanga bakeneye ko bohoza igihugu cyose, igihugu cyamunzwe na ruswa, igihugu gifite ibibazo. Ubutumwa babutangiye mu ndirimbo y'uburakari baririmbye nyuma yaho DSMP cyangwa se Motema Pembe imaze iminsi yitwara nabi, aho rero yatsinzwe na AFC Angel Verte ibitego 3-1 n'umukino wabereye muri Stade de Maris i Kinshasa ku itariki ya 6 Werurwe uyu mwaka turimo. Ibintu rero bikomeje kuba bitagenda neza. Abafana b'iyi kipe rero yavukiye Kinshasa barimbaga bati Nanga we ngwino utuhore kuko abaluba batwiciye Darling, ngwino utuhore abaluba batwiciye igihugu. Kuvuga rero abaluba cyangwa se ijambo abaluba risobanura ubutegetsi bwa President Antoine Felix Tshisekedi, kuko uyu mukuru w'igihugu yavukiye mu bwoko bw'abaluba mu mujyi wa Leopoldville wahindutse Kinshasa. Ibirego rero byo kwica igihugu bikurikiye iby'amashyirahamwe y'abacuruzi b'amabuye y'agaciro n'abahagarariye societe civile mu ntara zigize Grand Katanga bashinje umuryango wa Tshisekedi gucukura aya mabuye mu buryo bunyuranije n'amategeko kuva mu mwaka 2009. bakaba bakomeje kwirundaho umutungo wa Kongo nyamara imibereho y'abaturage yo igenda irushaho kuba mibi. Iyi rero ni Iris TV, mukomeje gukurikira umurongo wagezaho amakuru menshi, amakuru mutasanga handi, amakuru kandi meza, amakuru afitiwe igihamya. Tubabwira ko ni umutungo nyine bababajwe cyangwa se ariko nanone bagaragaza umurongo barimo kuvuga ko miliyari 320 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gukoreshwa no mu muryango usaba Antoine Felix Tshisekedi. Ni ibintu bikomeje kubabaza abanyekongo batari bake. Ni mu gihe igihugu gikomeje kuza mu bikennye ku isi, igihugu kidafite imihanda, igihugu kidafite ibikorwa remezo, kidafite amashuri. Rero bikomeje kuba abakongomani benshi bakomeje
bakomeje kugenda bagaragaza ko batishimiye mu by'ukuri ibikorwa bya Antoine Felix Tshisekedi, ariko we ni ibintu yakomeje kugenda ashyira ku Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 wakomeje kurwanya yivuye inyuma. Ariko nanone abasesenguzi bagasanga iyi ariyo turufu Tshisekedi yaba yarisemo kugira ngo akomeze kugaragariza amahanga ko igihugu kiri kwibwa n'abanyamahanga, kiri kwibwa n'abatari abakongomani. Nyamara bamwe mu bakongomani batangiye kumenya ukuri wo, batangiye kugaragaza ko Tshisekedi n'umuryango we bari gusahura Kongo. Nyamara benshi ibingibi bakabivuga, hakagira rero ibihugu bimwe na bimwe bimushyigikira cyangwa se bifitemo inyungu bivunira ibiti mu matwi ntibishake kumva ukuri. Reka rero tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro LSTV, komeza kugenda ibagezaho n'umurongo mugari w'amakuru utasanga ahandi. Turi kumwe namwe rero, bye bye and ciao ciao.